Karbi rong asar atumaphan appointment alo kiron pon. West Karbi Anglong Socheng constituency ke parlo arong tina rong asar atumaphan Socheng constituency IMEC Hetsing rong parpen rong asar atumaphan ke hok alo mate appointment alo kiron pon. Labang solong MLA Rup Singh Teron sitami aluhiaman pen cetong don lapenan parta prek jamban kido kithe kidingatum cetong don. News report Lutikimi News Karbi Anglong. Bang thong kare sirkep an rawang saramai pan ini kana government pen Karbi Anglong Thomas Council pen dat Socheng consensus angkang rong lo la si pini pen bang ke government recognize pan la tung rong long ki claim ke dam ni ka do ko bila dak si aron do la so ron na teng pen claim pen si rong ru ke jelang pon dia pan ka pang thir pon dia pan la pen government pen pini sonse pon lo panchayat pen traditional so chipre la ke 62 panchayat alam le de ji la bang ke 62 long itum rong ru ko chari pon dak habi do pin po do rong sa do asa recognition pan si government pan pusi government tum la so pa andu barang pila wana jakong ti pon la so ta so ya kom ke hada guideline do guideline teng pen da po rong sa tum thang ke claim pon dia jakong an ma bang ke la guideline long si dak so teng si claim pon da ka bang ke nili homosi kaddo be rong paru ke thom bang do setame pinia bang ke rong paru isira rong thong kera sirkep apayan sinang le chodang la pendang le jilang dolang la pen jahaka rong bangke mane hala sensas hot kapuri donde athenon karbe tum ke kimi rong cheseng dogok la se alang ni tom phasa men ni tom ke pilong aje phan chekem pon bom lo la pen bangso jakong na pi la bangale tum dak 6 schedule la rona teng lo 6 schedule 1954 la 18 November hala so ile tom phan nanga panong pilor la bangso kachari mithang rong ru kachari jakong lo la dak aron kapathik pon si hala suara teng bensi litum Karbi Anglong Thomas Council pen 6 schedule jakong teng bensi pini kaddo ko we arong sa dame chechari chetalom ponong po bisa kidal kaddo ko be ala panchayat non la 62 panchayat bangke daga bangke litum 6 schedule long nan pos ne daga litum ke mithang Karbi tum ke hakku pentame mithang solajong nim rokom bisar kidal dokok hala so bisar kidal teng se klem pon podak ini tum pinpo lapen habi lapen rong asar long alang litum komiti bang sirkep do alang litum penambong bangsi chingwai chingsai po lapen bang sirkep long bong ini bang ke tek mucet sonsi pinang po ketok elang do po atheli tum Karbi tum ke hakku pena bang ke mane ketok mane record ka veda jonia ki sihini ka tora dokok lo setame non la bangso pini litum la so siksedul la so jakong ti pena bang ke litum mithang ketok che ma kelang cari ji halo hoi arona tamen dak aron alu pidun krai lo bang puting dong sar hala so teng si alang litum klempon po na rong asar Ningkan phokep kecok Hemfu Club sertalin asingkan karcho arani ke pajut pon. West Karbi Anglong Socheng constituency arlo hamren harlong jubialong kido Hemfu Club ningkan phokep kecok Golden Jubilee mate sertalin asingkan karcho amai mesen pen ke pajut pon. Bang solong kedam tang ni paing kora troxiar ni pen pang cheng ponsi ni paing kora sir kep an ni thoma parman ser talina sengkan karcho amai padupon lo lason si bangso karcho kepajud arani arnikang samapor radamai pi padupon lo lapen bangso radamai pi along 29 vote hat langso LAC MLA Rup Singh Teron lapen Socheng constituency IMEC Hetsing rong paratum cetong don lapenan parta prek jamman kedo abang pubang piatum cetong don bangso radamai pi along MLA Rup Singh Teron lapen MEC Hetsing rong paratum arideng pen Hemfu Club pen kason sepona kitab mate lokimo ing pupon. News report Lutikimi News Karbi Anglong. Delhi pen kewan sikhor aron re pen ajok borpathar police checking geralong kachengnang. Matijong ni phaing kora sir kebar ni ada por 5 formani thom keba por malam kai kiason kelang cari ke padupon werajok Delhi pen kewan aron re sikhor borpathar police checking geralong rai komasai khiatum nep ingnang ponlo. Lason si aron re sikhor kewan laki Delhi pen siwan lo lapen Dimapur natsi ke ponji pusi pachini. Ahok sikhor ke hichikola dalong ta long pon bon setami Delhi pen kewan asikhor along alu along pressure cooker pusi paklang pon lo bon setami lang pon si sikhor penaklo lason si kaching nang cek abang phulake Rasil Ali ar taningkan korupsi asar buramen laki Sarafot Ali arong laki Ujhari Hasanpur Uttar Pradesh pusi pang thekpon
lapen inut kaching nang don cek abang fuamen laki Wasin Hafiz arta thomke prapli asar buramen laki Abdul Hafiz pusi pangthek ponlang lapen kaching nang cek agari registration number laki UP 10HT 8952 lapen halapu sikhar cartoon kadukawe pharo plira ingkoi apiket long pon lopusi pangthek ponlong lasi isi kamang hume melaki Delhi pen an kewan sikhar alang litung koson si la checking ke ongle nang ke parpen Dimapur leji dok an kaching nang cek ke isi mang hume me pusi cerok dok atum pen nang pachinidon Bokazan pen Lawrence Lekthe Lutiki News Karbi